मरुओइबा पाउ पिजरी खुंगंग चत्सी मिशन चीफ मिनिस्टर ने यंगशिनख्रे थंगाल कैथेल की अखुब गली सिंह लाइसेंस याउदना दुकान चहुम लोम फमलंबदगी थोंग थिंगहनख्रे गवर्नमेंट के ओजा सिंह ट्रांसफर अमदी पोस्टिंग तौबदा राजनीति की खुद याउशिलक्पदगी मपुंग फाना सथब ngamdre हाइना देसामना एजुकेशन एस के ऑफिस ता थोंजिनख्रे अमदी नंबुल तुरेल की खोंगनुंग टेंगथोरपदा मयुम लेफम लेतबा मियो याउबदगी अवाबा मायोकनबा हौरे खुरमजरी मिदेंग ताबिरिबा सिंह बताराम नोक्सरी पाव संदोकना पिजरी थासगी अमदा हौदोखिबा खुंगंग चसी मिशन यंगसिननबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेना चेयर लौदुना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की कैबिनेट हॉलदा अखन्नबा मिफम अमा पांगथोखरे मिफम असदा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिंह अमसुंग तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिंह सुसरुक याखी मीटिंग अदुदा चीफ मिनिस्टर ना मिशन असगी मोटोदी मियामगी अनिंगबा अपांबा सिंह थुंगहंदुना मखोयगी खुदोंग सादबा सिंह ग्रास रूट ता फंगहनबनी ऑफिशियल सिंह ना मियामगी खुदोंग सादबा मसुंग मखोयगी तंगाई फदबा सिंह खुदक ता खंगदोक्तुना प्रायोरिटी बेसिस ता थबक लौखटनबा खंगनखे तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगी हेड सिंगना नोडल ऑफिसर अममम थमदुना खुदोंग सादबा सिंह लोशिनना महोनगदबनी एप्लीकेशन हेक फंगबगा प्रॉब्लम खुदिमक था अमगी मनुंगदा लोशिनगदबनी चीफ मिनिस्टर ना मिशन असगी फीडबैक सिंग ऑफिशियल सिंगदगी लौबगा लोइनना ऑफिसर सिंगनसु मिशन असि माई पाकना पाखननबगी मखोयगी ओइबा वाखलोन सिंग थमखे मिशन असि माई पाकना हौदोकपदा कोऑपरेशन पीदुना मतेंग पांगखिबा ऑफिसर सिंगबु चीफ मिनिस्टर ना थागतपा फोंदोखे मिशन असि स्टेट असि खुंगंग खुदिमक यौननबा लेबाक पोकपा खुदिंगी कैम्प पांगथोकनी हाइरी अहानबा हौदोकपा नुमिता पुन एप्लीकेशन लिसिंग हुम्फु चहुंगा कुंथ्रामापन लाखी मसिगी मनुंगदा लिसिंग कुनमाथोय चहुम यांखै हुंदोय नुमित अदुमक्तदा खुदोंग सादबसिंग लोइसिनखे थंगाल कैथेल की अखुब गली सिंह लाइसेंस याउदना दुकान चहुम लोम फमलंबदगी थोंग थिंगहनख्रे ngasi IMC के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर KH ज्ञानेंद्रो अमदी सिटी पुलिस की कांगबुना मखाताना रजिस्टर तौद्रिबा फाउबा दुकान थोंग हांगदना बा खोंथांग लौखटपगा लोइनना दुकान सिंह थोंग लोनसिनखे ngasi चथखिबा ड्राइव अदुगा मरी लेनना IMC के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर KH ज्ञानेंद्रो ना फोंदोखिबदा ngasi थोंग थिंजिलिबा दुकान सिंह asi हाना मांगजौनना नोटिस पीदुना म्युनिसिपालिटी की बायलॉगी मतुंग इना रजिस्टर तौनना खंगहल्लबसु तौदना लेबदगी खोंथांग असि लौखलकपनी हौजिक लेरिबा दुकान की फिबम सिंह असि येंगलगा दुकान सिंह रजिस्टर तौबा अमदी तौबा यादबगी फिरेप लौगनी हाइरी हांगमिबा दुकान सिंह जे अखोइदा लेरिबा बायलॉज अदुगा अखोइ कनोदुगी मतुंगिना नियमदुगी मतुंगिना ओदर मोइदा अखोइ मखाताना लाइसेंस पीगदरा और रेसा तौनगदर जे अखोइ खनन नैनरगा अखोइ मदुगी फुलफिल ओइरगदी अखोइ लाइसेंस पीगनी रेसा पीगनी नत्रगदी अखोइ मखाताना मोइदा लाइसेंस रेसा पीरो गवर्नमेंट के ओजा सिंह ट्रांसफर अमदी पोस्टिंग तौबदा राजनीति की खुद याउशिलक्पदगी मपुंग फाना सथब ngamdre थवोंग अदुबु पेंदबा फोंदोक्तुना देसाम की थौमी सिंह लमफेलदा लेबा एजुकेशन एस की ऑफिस ता थोमजिनख्रे देसाम की सेक्रेटरी जनरल सिटल ओइनामना लुचिंगबा टीम अदुना एजुकेशन एस की ऑफिस सोलोनसिन बगा लोइनना मनुंगदा लेरबा स्टाफ पुनमक मपान थौगनखे तुंगदा लमफेल पुलिस की कांगबु अमा लाक्तुना लोनसिन लंबा शो सिंह अदु हांगदोखे महेरोय कांगबु अदुना ऑफिस की पोचै खरसु अमांगता थौगनखे ngasi की खोंजंग अदुगा मरी लेनना सेक्रेटरी जनरल सिटल ओइनामना फोंदोरकपदा मणिपुर लेंगाकना एजुकेशन सेक्टर बु साखत हननबा ओजा सिंह ट्रांसफर तौबा मदि यूटिलाइजेशन ऑर्डर थोकलबसु मिनिस्टर एमएलए कयाना मागी नकनबा ओजा सिंहबु ट्रांसफर मदि यूटिलाइजेशन ऑर्डर असि चनहंदनबा एजुकेशन एस की डायरेक्टर दा डिओ लेटर कया पिसिनरकपासिना सरकारना पाइखतलिबा थौसिल थौरांग असि माइ पाकपा ngamdre मरमदुना मथौ तौद्रबा एजुकेशन एस डिपार्टमेंट लेबगी दरकार ओइद्रे लोइनना डिपार्टमेंट असि मिनिस्टर ओइरिबा TH राधेश्यामना डिपार्टमेंट की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंगदा हाइफम थोकपा हाइदबदगी ngasi की थौदो असि थोगलकपनी मसागी दायित खंगदबा मिनिस्टर अमदी डायरेक्टर फम थादोकदबनी अथुबा मतमदा गवर्नमेंटना थोखिबा ट्रांसफर अमदी यूटिलाइजेशन की थबक सिंह पांगथोक्तुना ओजा सिंहबु मसा मसागी पोस्टिंग अमदी यूटिलाइजेशन पीरिबा मफमदा चटहन्नबा थबक लौखलक्त्रबदी देसामना मखा तब खोंजंग कया संसिनगनी हाइखे प्रेस मीडिया के ममांगदा लेटिंगदुना खोगी नेपोटिज्म फेवरेटिज्म अमदी करप्शन बु मरु फंगना मुथतपा मियाम के गवर्नमेंट ने हाइजरगसु ओजा अवाटपगी अवाटपसि कोंगनबगी दमक्ता थोखिबा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एस ना थोकपा ट्रांसफर अमदी यूटिलाइज की ऑर्डर सिंग असि थबक ओइना ओंथोनबगी महुत्ता मसिबु थबक ओइना ओंथोक्तनबा डिओ लेटर ना
ट्रांसफर ऑर्डर हेक थोखिबा नोंगानबगा दिओ लेतना डायरेक्टर के ऑफिस ता वाई चाहनबा मसी मियाम के अमदि छात्र की करी थबक तोकदिनो हैबसी मसीना दम ताक्सरबनी मसाना हाइदोखिबा मसाना ngakke हैबसी मसीदा खंगजरबनी मसीना मरम ओरगा देसामना असिगुम खोंजंग असे चंगसलकबनी नंबुल तुरेल की खोंगनुंग टेंगथोकना सरकार न फिरेप लौखिबगा लोइनाना थबक पाइखतपा हौरकली अमरोमदा सेकेंड वर्ल्ड वारदा बोम मसेना पानबदगी सोइनाइदुना पिसुमथोंग मनाकी तुरेल मपानदा चंगजफम लौदुना चही हुमफुरोम लेरकलबा खारिबम कला सिंगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगदी लेफम लेतबदगी कप्तुना लेहौरी हिरम असदा रिपोर्ट अमा मणिपुर सरकारना इम्फाल मनुंग चेलिबा तुरेल सिंगी खोंगनुंग टेंगथोकतुना इसिंग इंसाउदगी ngakthoknabani haiduna paikhatlagriba खोंगथांग लमदम असे लैरिबा मिवोय कयानादी असुंबा अमसुंग मरुम चाबा खोंगथांगनी हाइना सिंथानरी इम्फाल तुरेलगी खोंगनुंग टेंगबा हबजिक फावगी ओइना चादा मथुगा दरा मफुंग फाना लोइसिनख्रे अनिसुबा खोंगथांग ओइना नंबुल तुरेलगी खोंगनुंग टेंगथोकनबगी थबक हौरगनी हाइना दुकान मैरा संगना सिंगबा सारिबा सिंग होंगदोक खिनानबा नुमित तरेटनिगी ममांगदा नोटिस थारक्तुना खंगहलकपा लैख्रे नोटिस असिना मेगी तरेट फावगी मनुंगदा मपुंग फाना होंगदोक खिगदबनी हाइबा वाफम पनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मतमदा सोशल एक्टिविटीज ओइखिबा खारिबम कला सिंह महाकी मखोंगदा बोम मसेत न पानबदगी लायेंगनबा होनाबदा मसागी लैजबा लम योंथोक्तुना लायेंगलखी मदुगी मतुंग एंग लिसिंग अमगा समापन हुमद्रागा निपानदगी पिसुमथोंग मखोंगदा नंबु तुरेलगी तोरबानदा चंगजफम लौदुना लैरखी मदुगी मखा तारपा ओइना मतम अदुगी सरकारगी अयाब लौदुना मफम अदुदा युम सादुना ngasi फावबा सही हुमफु हेना कुंदा लैतादुना लैरखिबनी हौजिक हौजिक इमुंग मनुंगसिदा इमुंग मनुंगी अंगांग पिकलिबा अंगांग अनि याउना मिवोय तरेट लेदी सरकारगी नोटिस असिना मरम ओइदुना इमुंग मनुंगी मिवोय सिंग हौजिक कदाइदा चटकनी अमसुंग मफम कदाइदा लैरिगुनी हाइबा खंगदना पेंदबा वाफम सिंग फोंदोरकली सही हुमफु हेला माले हुमफु मरी मंगा मुसुरम हौजिक अखोय मी मापन मुंग ले अंगांग लिबी अंगांग अनि अंगांग जानी मावनी अखोय गाय जतोइनो खंगदे लेफम लेत्री पालंबा सरकार सिंगदुना अखोय सिदा लैरो हाइबगी सो हुमदानी पांदा अदुदसु पिरमबनेबा अखोय की सागजना लाबा अखोय कनो तो बोय येंगी हाजु काय दि येंगी नबा आई इसाई सु थबक तो अमत यावदे चुमना सिक छुरगा साबागदनी करी हाइली लै खंगदेबा अखोय अदुम चपताबनी मतम गरा तोरबादा आगा लैजरम्बा इचली नाउसिंग इमा इचा फैमिली से लेम लेतम नि मोय चली ममा मपान कदाई लैदोरी मोय मतौरगा अखोयन नुवाइतबजा असुकी मदिंग नुवाइतेबा सरकार की माइकैदगी मतम खरगी ओइरबसु इमुंग मनुंग असिगी संगजफम अमा सिनबीबा हाइबसि इमुंग मनुंग असिगेसु अपाम अमनी वीडियो जर्नलिस्ट संजय लोनेना पाउदम जरीबा माइकल जियोनाम आईएसटीवी न्यूज़ इम्फाल नंबुल तुरेल की खोंगनुंग टेंगथोकपगी थबकता तुरेल अस्तिगी मपानदा लैरिबा नुपीसिंगी कैथेल यावहनबिगनु चही हुमफु हेना कैथेल अस्तिगी इमुंग मनुंग पुदुना लाक्लिबनी हाइना कैथेल फंबीसिंगना फोंदोकली गवर्नमेंट पिरखिबा नोटिफिकेशन की मतुंग इना ngasiदगी नंबुल तुरेल मपालदा लैबा कैथेल अमदि दुकान सिंग सिदोकनदुना मफम होंदोकना बहौख्रे कैसामथोंग कैथेल अमसुंग पिसुमथोंगदा लैबा कैथेल सु होंगदौरी लैरिबा कैथेल असे सिदोखरबदि कैथेल फमलिबा सिंग हिंगनबगी लंबी लैरोइदौरी मरम अदुना कैथेल सिंग असे सिदोकपा यावहनबिगनु हाइरी मरफु सुजरे अदो मसी यारगदी सिबिदना बाना हाइजरिबा सेदा चाहि लॉन्ग टाइम चाहि 30 40 मुकी ममांगदगी फमक मयाम मसे हौजी कैथेन सिगनी नोय हौगतख्रो हाइबा तारगदी नाथनदा नयुमदा चंगगा सिजरुरो हाइबगा जमानै नोमगी चरा तालगा चारिबा खोइजे मसी करम फिबमदा लैबा हाइबनो मसे मुन्ना वाखन तौबियोना आइना गवर्नमेंट साइता हाइजने गवर्नमेंट हाइबा कैथेल असिसु अखोई तुरेल चाउथोकपगी अदुगा तुरेल सेमबगी मिंगी नमादा तुरेल अखोई कैथेल असिसु थुगायरनी हाइबगे वाफम पीरपा लैख्रे अदु सरकारना हाइबा कैथेल असि तसिंगना मसिगी कैथेल असि कनबियु हाइबगी माइबेल सिगोय वाफम सिंग आईएसटीवी द फोंगदोरपा लैरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अमदि कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट अनिगी लोनाबा मफमदा मणिपुर तुरेल मथक्ता साबा वांगु थोंजाव हाइरगा खंगनबा वैली ब्रिज अमदा ngarang नुमिदांग पुंग 10 रोम ताबा मतमदा लेंगोय पुबा चका 10 पानबा तता गाड़ी अमना लानबदा थोंग तत्पदगी इसिंग दा तासेनख्रे थौदोक अदुदा ड्राइवर दि असुक अपन यावहौद्रे थौदोक थोकफमदगी फंगबा पावगी मतुंग इना गाड़ी अदु काइरेन बिखोक अवांग लेकाइदगी ड्राइवर चोंगथाम श्याम सुंदर कौबा मियोय अमना मोरेदगी लेंगोय हापलगा लाखिबनी कुंबी केंद्र अमदि सुगुनु केंद्र अनि फाउंगनरिबा थोंग असि तत्खिबदगी मियामदा साउना खुदोंग सादबा मायोकना हले ngasi कुंबी केंद्र
Kendra MLA S Bira Sugunu Kendra MLA K Ranjina Engineer Singaloina Thongi Pibam Yangshin Kre MLA S Birana Thong asi matau karamna tatkibanu habadu department ki inquiry ama athuba matamda tawhangani Chief Minister amadi Works Minister unaduna thong asi saba haunana bohona gani haike Tigadana sembadagi shwairibra engineer singaduna neglect tobadagi shwairibra natragana gari am chawba man gari dal chaka singasina hojikti metric ton je nifu mari manga dagina yankhai bawa sumain to na pura koma tamasida sumain to na kadang ashoiba asokpa leramba singse pasidagi laibak thibani haina ina khante MLA K Ranjina District ani fauna riba yamna maru oiba thong amani thong asi fauna hanna bu hotna bada mahaki maikai dagi angamba thakta hotna gani haiki ana koi state leriba government sina maru oina concern department oiba PWD gi chinnaw sing soi gabana lai even ai concern mantri ga bhau oren haigat khraga sumai tona department gi koi chalure yengure ina hai ba pibam se sini ha gi report se padana piraga praja gi thuna dalan nabudo ai department ga tanaraga kendra sigi MLA moina ai maximum level da athuma tam da tamuna ba hona jage PWD gi SEP Bit Kumarna thong asigi nakal ani makta phafam thokpa bearing sing phadabana arumba gari lan bada nanthakiduna thodo asi thokiba oiramba yai haiki makhong ji da bearing yot che ai ba tonel myam sing je somdu phada do ba bearing na phadra mi sum nandagi bane ba bo tuna lalak baga haram magadi ka sunandar ai observation ko Government amasung miyam gi marakta leiba lapthok naba asi media na samjing gadabani haina Information Minister Thongam Biswajit na phongdokre Vishwa Sambat Kendra Manipur na sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba taruklak shuba Devarshi Narda Jayanti thoram da phongdokhibani thoram asiga mari lainan Narda Journalist Award sana laibak pauchege editor hidang mayum achauba sarma da lanthoke social media world amasung news media haibasida Umes Upadaina wangangke Minister Biswajit na media na afaba pau khunai asigi fagatna bagidamak phonggadabani government amasung miyam gi marakta su afaba sangtaina ba ama oigadabani miyam gi khonjel media da mami tahanbaga loinana government na miyam gi damak tawriba thabak thorom singsu media da mami tahangadabani government amasung miyam gi marakta thajanadaba leirabadi khunai asida tangdu leitana saukhatpa purakpa ngamloi media singna aranba I pau amasung khunai da kanglup ki nusinadana ba ohenba yaba I pau phungbi ba su appeal tawki Thangwiban Sinam Lekai da chahi kaya sarkar na midyeng sangdana laklaba Sinam Nodia Government Upper Primary School haukiba chahi da school asigi oja sing amadi lekai miyamna development committee semduna semjin sajabadagi school asigi phibam nongmagi fagalaktuna mahairoi masing hengkalakle hairi Upper Primary School asigi development committee secretary Thangjam Ranjitna ISTV news ta phongdorakpada school asi haukiba lising amaga chamapan humpudra marida lower primary oina lingkhatkibadagi lising ani ga tarani thoida upper primary da ongkhatke sarkar gi midyeng watpadagi school gi phibam sokchillaktuna class 1 dagi 8 fawbada leiba school asida mahairoi tara mari khak tamlakhi school gi oiba phibam gi matang da sarkar da kayarak wakatlaba tabi dabadagi mamang sahida lekai miyam sangduna development committee ama semlaba matungda paisa khaigat naduna school asi classroom block ani semjin baga loinana yum da drive chattuna khangna chanaba maru mapang sing wari sanabadagi school asi semjin laktuna haujikti mahairoi yankhai manga sure sarkar gi school hinghandaba yade haina committee na changsi lakliba khongthang asi school asi da watlaga leiriba machak sing sarkar na mityeng sangbiragati hena aphaba oigani haina Dr. Ranjit na makhatana phongdorakli primary school magi bathau tabasi punna oja tarawumdoi wai adubo awat pa oja hojik mari leiri wali fencing je mong jana tawdabanina koi gi school pochai komang ya thopa adum mamang ni yaugi madum tawanjani adugo school gi gate ama phajana palanjani classroom che so masing punna nipal legidabada hojik mari khak tra koi sillangi ana ahen awat pa sing ko men na yam thunam mari hanjani Thobal da leiba Waikhom Mani Girls College yauna atopa college ahumgi awat apa sing yengshinduna athuba matamda sarkar na lokhatlagani hai khraga ngasi fawa thabak ta onthok tababu yaningde haiduna
Waikhomani Girls College ki mamangda mahiroi singna human chain semduna khongjang changsinkhre Waikhomani Girls College Student Union amadi desam Waikhomani Girls College Unit Council na sinduna changsinkhiba khongjang aduda college adugi Divide and Extension Secretary L Tombi Debina college asi arts amadi science stream hangdoktuna chahi 38 rong wazarakba college amani B grade fawba fanglaba nupi singi vocational course kya hangduna amadi infrastructure gi oina su awat pa leitraba college amani atuba matamda Manipur sarkar na midyeng sangbiduna wat hauriba college mari Waikhomani Girls College More College SK Women's College amadi South East Manipuri College pu atuba matamda lokhat piu haiki asida nupi ngak to na tamba college asibo lokhat pidaba habse akoi suki mati nuaiteba prime minister na phawba biti basao biti bawo haiba leiba aduga akoi college akoi nupi khnaija osipi na maleba akoi yam pende base state government na akoi nupi jing mirai bi male ngangi base kari no habase moi khambi da maleba yam pende aduna akoi banu sibiyo nupi akoi banu sibiyo akoi college asibo lokhat piwa Manipur lengak na yel homi kanana ba bill nongju mi famda puthokri ngai da hauji numit khuding gi sasin na ba saktak se paiduna highway ani da sangsilakle ba mitop sing khandok na ba pambai puthokada bani ngasi su sasin na ba saktak se paiduna sanglak pa mitop taruk JCILPS ke student wing na thengnari hairi JCILPS ke office ta pangthok pa pawgi mi fam amada students wing gi convener Manjit Sarang themna Imphal Guwahati lambi da changlak khiba mioi sing asina pairak liba voter ID card sing asigi matung inna makhoi gi laifam Imphal West District amani Bishnupur District Tragini Haina Palli Sasinaba ID Sing Asi Assam amasung Tripura dagi sembani Sasinaba I card semnanaba achauba khutpu ama leire haiba khangbangam lei maram asina Manipur government na ain kaina changsilakpa sing masak khangdoktuna halan khinaba thabak paikhatlu ngasi fagaliba mitop taruk makhoi gi maram damda halan khragani hairi Gimioi singna na local sing du ticket kam dai da masi sakak sing thini yo bra se check to bi wa se hanjana jana haiza ki leire ngasi lenga ka changai na local sing se free flow da ton ba national highway de changai ba mioi sing se na local sing se asi chap chaba Manipur police department na Manipur lengak na adugum lava law enforcing agency lei ha ba do pamathok tare na JCLPS na traditional wing na Manipur lengak ta thamjini wafam di nungju gi mi fam di na line pam system chana hanjingi marakta tuan ban local sing break de basi sing sisu thing mathok tai ha sing asi media gi thong da lebak myam da thamjani Salai Holdings Private Limited amadi masigi makha da leba group of companies na Manipur lenga ki Department of Commerce and Industries ka khusam naraga Sultanate of Oman gi konung market tangasidagi horaga megi tang mapan fawas thagadoriba Oman Plus lisingani gatara nipan da saruk yari Salai Group of Companies ki chairman Narengbam Samarjit tagi fangba paugi matung ina Oman Plus lisingani gatara nipan da saruk yari ba astigi maru eba pandam singde Salai Group Manipur amadi North East pu lalon itikta sel thada nabagi achoba mafam ama oina ut hauba Salaina corporate ama oibagi saktam utpaga loinana Manipur amadi North East tagi Oman amasung atai Gulf lebak singda export hengat hanba plastic amadi rubber gi potok sing sanana bagi machine amadi technology puthokpa singa contract fangnana bu hotnaba Salai Agro Products Private Limited na puthokpa lau singu bagi oiba pothok sing malem da uthauba asina chingbani Oman da leiba Indian Embassy gi mioi sing Salai Holdings ke stall da laktuna Manipur North East amadi India gi mod sinduna saruk yariba amadi Salai Agro Products singu thagatuna pugning thogat khi hairi loinana Sultanate of Oman gi royal family su laktuna Salai na North East India gi trademark oiba bu thagat lami haina market tagi fangba pau asina makhatari Flood Management is State Level Task Force ama Sam Cray Water Resources Administrative Secretary na Chairman Oiba Task Force asida Water Resources Department PWD PHED MSP DCL Forest Department Planning na Chingbagi Head Sing Member oina yauri Task Force asina State asida thokliba ichaugi matangda yengsinbaga loinana ichaudagi ngakthoknaba thorang singgi recommendation tawgani Task Force asigi report tha amagi manungda pishingadabani hairi hiramasiga mari leinana Water Resources Commissioner S Dilip na order thokre paugi marathana attend break amatang lagzari abo quick zone gi dita tatis college di mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista salabni na adu suma takta superlink footing gi offer amum pirisi di tas electric run no sin bagum na yoti sin ya di sana gi mohut yang na sin ya Hakchangi labor solak padagi producing attaba hakchang chokthar ba tumma chaba yaraktaba khong hama nuaraktaba singi tamak amatta nairba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule wo chanmine sinabiyo
तौबीमल खंगबा उसेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की खुंगंग चत्सी हाइबा थौसल की सरुक अमा ओइना नंबोल एसी की इशोक खुंगंगबु खंगत पिरपकी दमक श्री एन बीरेन सिंहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमसुंग श्री टी एस बसंत कुमार सिंहा रिटायर आईपीएस वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी मणिपुर प्रदेश पु खुंगंग असि की प्रजा मियामना हन्न हन्न थागतपा फोंदोकचरी कईदोइनो कनानो कईगिनो कईदोबियो मसि पुमना नोई लेबदे गाड़ी अहन मगे तोंग ngамदरबने खुला लगे तोंगने खालिबा नमाय दुई काइद्रो सेनबुन पुथोगा लेबदि ngамदरा सेनबुन पुथोकना लेब ngамदरसु इम्फाल फाइनान्स चलो आई जो अहन बले ngамदरा इम्फाल फाइनान्स तगे लोन ओइने लौरि इम्फाल फाइनान्स ना नोंगि मनुंग गाड़ी लोन लौबि याबनि पुथों चाप पिजेरि अदोम ना पाम मखल गाड़ी कुदिमक लौबि बेयागनि Admission started for BSc Nursing and GNM in leading hospitals like Yashoda Hospital, Care Hospital, Vijaya College of Nursing at Hyderabad. Eligibility for BSc Nursing, 55% in Science in +2. For GNM, above 50% in any subject in +2. Contact immediately. Green Healthcare Solutions. Mobile number 09544 299 111. Amukahna taram nukchari makhataba pau. Manipur lenga ki amatangai raba hospital Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Senimsta major operation kaya mai pak na pangthokre hospital asida yamna nauna spinal cord tumor gi operation tawduna chawna mai pak pangamkhre kakching dagi khetri mayum sana hanbi kaubi chahi humhudra mangarom surabi ahal ama chahi taragi mamang dagi spine tumor na duna matam sangna chatpa khotpa ngamdana leirakhi anaba sina chief minister gi hakshel gi tengbang gi mateng lawduna Jennings Hospital da layeng balakibani mahak hospital asigi neurosurgeon की head of department Dr. Jitendra Ningomba meeting makhada Thobal district hospital da neurosurgeon oina leiriba Dr. S Parkinson na mai pang na April gi tang kuntra da operation tawki hauji anaba gi phibam hanadagi fagat pangamle Dr. S Parkinson Thobal district hospital dagi Jennings da sarkar na deputation da neurosurgeon ama oina tharakhibani Dr. S Parkinson na hospital asida regular neurosurgeon ama khaktamak leibana neuro mari lainaba anaba kaya lakpada khudongsta daba kaya lai anoba matamga chunaba khutsu khulai lairabadi Jennings da brain gi amadi neurosurgery kaya mai pak na pangthok pangamgani loinana operation tawbada mathau taba staff singshu hengat haningbagi apamba phongdorakhi neurosurgery department ama pajana pil fazet laiba oita di mi masing laiba oita di sida laiba PG myam je point su koina teaching sai gi neurosurgery point of view da ana na like tapu khapa teaching da moi du koina su from akhang koina akhang myam tak pangam plus neuro intervention amatang leita di Jennings ta aduna su khoida su ngai gi high combined management da khoi moi gi dakar tari moi ju khoi gi dakar tari ma pula koina full fledged even aims ki thak ta pro pangam be status la pa ya in future la pa ya gani kusu claim myam se la koita di myam pajana phang boita di in future the even brain tumor surgery trauma surgery myam to baya ki facility kitang rate lo ngam rakani Head of Department Dr. Jitendra Ningomba na matam sang na neuroga mari lainaba operation kaya mai pak na pangthok pangamdana lakpa adu handakti hospital asina chawna mai pak pa ama oina operation pangthok pangambada nungai ba fawi mapung fa ba neurology department ama hangdok pa mathau tare hauji neuro department ki oina seasonagada ba famung tara leiba general ward matiksa na leire adubu masi mapung fa na seasonabagi mathau taba staff leitabana arembada taduna leiri surgery department ki ICU room ama da neuro patient gi room oina season aduna leiri hospital asida makhata na miyam gi awaba yenglaga operation yauna layeng sathaba yanana ba mathau taba staff amadi operation ga mari leinaba staff singshu hapina ba appeal tawrakhi matiksa dabagi wardship fully run tawbangam jadaba aduna masigumba koi handicap mayam abadi oxygen gi pipeline leigadaba khotgadaba masi akoi gi ai through the akoi medical superintendent and director gi through ado higher up the I masi tasengna through ISTB ai masi gi yargadi as far as possible as the earliest ward putting the masi mention view takai phaduna kari hena tawna darkar lege se amtang akoi ID akoi gi lebak ki mapi ma pasinga si khoi kobiraga akoi nei khacharaga du yam thun bi hanin Amaromda Jennings ki director Dr. TH Bhimona lisingani gatara da mapung fa medical college ama oiduna
Mahai tamba hauраklaba hospital ase subject tara humdoida post graduate hangba ngamle major operation kaya mai pakna pangthokpa ngamkhre ko ki operation tawba haibase sel yamna sangba anaba makhal amani hospital ase da mamangda ko kamari leinaba anaba kya lakhre adubu hospital asibu thajadabana private hospital yauna mapalamgi hospital singda chatnakhi adubu ngasi di matik saba doctor leirabanina awaba khradi koklagani hospital ase chief minister na akanba thajaba amaga loinana kupna senabiri handakta nauna department kharagi resident doctor kaya hapirakpagi manungda Dr. S. Parkinson su amani hospital asina miyamgi khanduna hospital gi lejaba khudingma puthoktuna seba tawgani haike neurosurgery koki operation nasi private hospital da operation tawwa matamda puba thangba waba expenditure si yamna lakpadagi honorable chief minister amadi honorable health minister na aikoi gi jenims tasu neurosurgeon laibanina कोकी ऑपरेशन सी तौनबा हौरो हाइबदेगी फेब्रुवारी की तारीख 35 दा अहल ओइरबा नुपी अमा ऑपरेशन यामना माइ पाकना पांगथोखी अतोपा कोकी अनाबा मसु ऑपरेशन तौखी मसीगी मतुंग तारकपदा अखोगी स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूमर अखोगी कैंसर ओइरगदबा ट्यूमर सी अखोगी हंदकता अप्रैल थागी तारीख 19 दा माइ पाकना फजना पांगथोकपा ngamki Manipur da drug seasonaruraba lairaba imungi miyosing hauzik aruba phibam amada hingli drug lainabagi senpham su ningthina laitaba amadi drug addiction center singda laiduna drug tagi lapthokna na hona gadaba adusu addiction center da lainana ba paisa laitabadagi awaba kaya mayok nari haina ngarang uripok brahmapur lekai da laiba Imphal Sporting Club amadi lekai miyam na pharaba drug season aba miyosing na phongdorakli makhata na lengak na makhoi gi damakta mityeng sangbiduna makhoi bu afabal lambida lakna na hona biu haina appeal tawrakli हाइतारे अदुना मरंग अरकाना अखोगी उजी उजी वी सीएम गी अमदी एनजीओ गी कुथांगदगी फाइनेंशियली से सपोर्ट तौरगा फंडिंग लेबसिंग जु रियता थंबिदुना मतेंग पांगबिरगदी अखोई याय मखै निसा लाथोक नंगसिंगे खरम खै लाथोक नंगदा न खंजाय हाइताल Makhoi gi imung manunggi miyosingna sumacha singbu afabal lambida purakna hotnabada sel leitabadagi drug addiction center singda thambang ngamdabani haina ISTV news ta phongdorakhi Labor Board Department ki makhada All Manipur Tailoring Center kauba ama nauna sembagi masigi coordinating committee amasu semle hairi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada committee asi ko convener TS Hemzitna Labor Department na sinmi sing da piri bakana ba sing mipung khudimak ta khanghanna ba padamda committee asi sembani haiki yamna tiel ba chahi ama kakil matamda plan hotpi dana Labor Department bu masak khangan bi dana मियाम खुदों चाब पीबीदना सुगुमलब तौरब चेयरपर्सन से लिसांग सिना खरा हेना सांगथना पुहनबिदुना अनौब लेंगागसिगे ऑनरेबल सीएम मंगलान खुंगंग चची सोथरब प्रयासिंग योखच्छायब वखलो लंगिसिनमी मियाम सेंगच्छायब वखलो तौरबसिदा मपुंग हेना फाननबगिदमक्ता सुगुमलब चेयरपर्सन सिबु मखाताना थबक पुहनबियु Imphal manung de diesel auto amadi magic passenger gari sing changhan danabagi warep hadokadabani haina ngasi mayai lambi da passenger service story ba diesel auto amadi magic van sing passenger service leptuna waheng bamlekai parking da khongjang changshin khre diesel auto gi driver laishram na bakauba mioi amana sarkar gi firep hongdokadabani maduna trabadi hingbangam na ba atopa lambi ama sembiu haike ibnena koi bazar manung sidaida diesel auto na chingba 5 ton gi makha jingai diesel auto jingji changal la royana ama order ma thoki badu akoi na madu tawbigino kaimba madu tawbi taragasu akoi hana arrange ma tawbiraga mafam sa ma sinbira kanda madu tawbiyo haibagi kano sini demand sini akoi na sarkar da akoi na demand tawjari che Anauba College ki Oja Singh Federation of Government College Teachers Association Lamyan Basaglen Okre Thoram Aduda Association ki founder President L Randhoni Advisor Dr. H Indra Kumar amasung President Dr. A Pishak Susaruk Yakhe General Secretary Dr. N Somorendrona yamna historic oiba mongda Manipur government na sanglaba chahi 38 ki matungda college singi regular principal amasung assistant professor Singh haplakpada Ozagi community na anauba government asibu thagatpa phongdokhe association ki President A Pishak na Oza Singh na mahi masing tambibada masagi mathong ningthina pangthok piu Oza Singh na lamjing liba Manipur gi education asti kanba ngamgani haiki gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯐꯤꯌꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯟ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ
academic atmosphere ama matam kuina koi yam na khang ra lebase regular principal sing kiga anuba laiba waja sing asiga punna wana minaraga manipur da lakadori bai china sing tungi satra singi damakta makoi gi laibal lepa baiga bidata lepada pegokta na kitang madugi contribution the little what we can do for them masini ekoi gi pegokta gi pandamni NHPC gi makada Loktak Power Management ki thabak sing tawriba contract worker chamri ga yankhai mathoi gi manungda nifu taret pu thabak lokthokhiba se athuba matamda hana gi thabak mafamda hanjin hangada bani haina contract labor worker union NHPC unit ki president P Kumar Jena phongdokre Manipur Press Club ta pamwi singa unaba da mahana makhata na haikibada sahi kuntra rom Loktak Power project ki thabak tawduna laklaba sinmi singbu contractor sinbaga mari lainana thabak lokthok pirakpa si miyoibagi minung siyeng biduna lokthok piganu makoi singa sibu ngasi dagi tharaga numit tara ni fawgi manung da thabak ta hanjin hanbidrabadi tongan ba pamdaba thodok sing tholokpa yai numit tara ni fawgi manung da karigumba thabak oina onthok piraktrabadi sinmi singna relay hunger strike sangsin gani amani general manager senior manager chief engineer na matau karam na makoi bu thabak suhan kibano habadu miyam amang da khangal lagani loinana project asigi thabak thorom singda miyam na mateng pangdabagi khongjang su changsil lagani thabak lokthok paga contractor sinbaga mari leinahan ba yaroi NSPC gi management ta leiriba officer singna satharakli ba thong asi anti manipuri oire maramaduna leibak miyam na mideng sangbiu thabak hapkhiba Loktak Power management na hapkhibani lokthok pasu makoi na lokthok pani maramaduna contractor sinbaga mari leinaba yaroi haina su phongdokhi Loktak Power Station ki management na yam laba miyam sibu namthak tawraga thabak hapa ki sem su bidaba lokthok le haibi ki sem su bidaba silhaina loina toramba miyoi babu sanga dauna minai nai thang dauna toramba adugumba management ki mathak ta koina akanba khungjang changbada Manipur da leibiriba civil society organization punamangna NHPC Loktak Power Station se miyoi khunai gi matta leibani haibase masi akoina changsin jabada mateng pangbiu Female Health Workers Training School Lamfelgi capping amadi or taking ceremony ngasi Female Health Worker Training School ki conference hall da pangthokre thoramadu the Health and Family Welfare Services ki Director Dr. K Rajo Singh Family Welfare Services ki Additional Director Dr. MD Salamat Ullah Additional Director Dr. P Shyam Sundar Singh amadi Janems ki Nursing Superintendent P Landhoni namaru oibamyo sing oina saruk yakhe Health Services ki Director Dr. K Razona Manipur da health sector matamga chuna bamong da lehenna ba yamna kan hotnari nursing na thamoi sing na mathau ningthi na pangthoklabadi anaba singi wakhal chawthokani haikhi nursing system se Manipur yam habni mapan su yam pamaba ambani koi koi ka su yam pamaba yam na thaw thaw doraka yam extra skill lewa adu ba isa tani jaiba ozasina su phajana thaw yaw ina phajana tabira साथी सिंह जो भजना था याव ओपन सेक्शन बा मसी अपबा कोई सिटीजन होइना Taret Suba Pay Commission Sana Hangada Bani Haina Joint Administrative Council Jangsil Lakli Bakhongjang Sokladuna Information and Public Relation ki staff singna Directorate Complex ta wakan mipam sathakre JSC na Jangsil Bakhongjang Kudimakta IPR ki staff singna sarak yagani hairi singi bibong thokpa aduguma 7 pay commission gi akoi gi right to akoi dusu saruk to akoi su phangan biu atopa India gi neighboring states singa Manipur gi neighboring states singa loinama phangkre huji phauda duna Manipur busu aduma khodong chaba do biu haina akoi na si DIPR gi staff singa JSC the joint hands to koina isi phamjaba Machi Frup ki Maring Pariyau Tilai Festival Machi Subdivisional Headquarter da Leiba Ligbung da Haukre Lei amasung nunggi festival asiga iroina na Ligbung da Indigenous Heritage Khungang ama semgat naba ure uyungsu tamkre Machi Village Authority amasung Maring Ecotourism Center na sinduna numit mari ni chupna sathagada festival asi hagdopagi thoram ADC Channel ki Chairman Lukhosai Zau Executive Member KS Morung Vice Chairman Joy Lamkang susruk yakhe ngasi ahu banumita maring singna chinchang sangthil haina ba thaina digi chatnaraklapa nupa masung nupi singidamakta sabayum sangabagi thorom su pangthokhi hayeng tongan ba mafam singdagi lei makhal mayam ama thiruraga miyam da utpa amasung maming thonbagi kumhai pangthokani thorom asige saruk ama oina nat ki oibajagoi isai kya su utkhi
लाखलिबा अगस्त की तांग तरा मरी दगी तरा निपान फाउबा मेक्सिको दा पांगथोकदोरिबा वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस ता इंडिया की ओइना वर्ल्ड बैम्बू एम्बेसडर ओइरिबी डॉक्टर निर्मला चोंगथाम की नोट लेक्चर पीननाबा इनवाइट तौरकले हाइरी निर्मला चोंगथाम हौजिक चंडीगढ़ लेबा पंजाब यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की प्रोफेसर ओइना लेबनी वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस असिदा खनागदोरिबा असि द हीलिंग टच ऑफ बैम्बू हाइबा हिरम असिदनी डॉक्टर निर्मला चोंगथाम ने इबा बैम्बू सूट्स एस ए हेल्थ फूड हाइबा लाइरिक अमसु अथुबा मतमदा फोंग बगलोइना अहुम सुबा वर्ल्ड बैम्बू वर्कशॉप मथंग चही की फेब्रुआरी की तांग मरी दगिना निपान फाउबा मणिपुर पांगथोकनबसु सेम सारे हाइरी वर्कशॉप से अमेरिका की वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन अमदी मेक्सिको की डिग्मा ट्रेड का पुनः खुसमनदुना पांगथोकदबनी वर्कशॉप असिदा मालेम की तोंगान तोंगान बा लेबाक कुंदगी पार्टिसिपेंट्स सिंग सरुक यारगनी वर्कशॉप असिगी ऑफिशियल वेबसाइट अमसु मेक्सिको दा हंदक अगस्त की तांग तरा मरी दा पांगथोकदरिबा वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस असिदा लॉन्च तौरगनी हाइरी Seniority list निपाल सुबदा लेबा ऑफिसर अमबु चीफ सेक्रेटरी हापखिबा थवोंग यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना लमदम असि यलहौमी सिंगी मरक्तगी सीनियर अमबु चीफ सेक्रेटरी हापकदबनी हाइना जलियारोंग स्टूडेंट यूनियन के एडवाइजर मैथ्यू कामैना फोंदोखरे असि जिरीबाम की बाबुप्रादा लेबा कम्युनिटी सेंटर दा अत्सुम देसाम अमदी एम्स की मयाई लोइशंगी म्यूई सिंग जिरीबाम लेबा ट्राइबल सिंगी स्टूडेंट बॉडी सिंगी अपुनबा पाउगी मिफम अमदा वाफम मसी महांगना फोंदोखिबनी पाउगी मिफम अदुदा मार स्टूडेंट एसोसिएशन KSO ZSU AZTU पाइटे ट्राइब काउंसिल कुकी इनपी जिरी मार इनपुई ऑल जिरीबाम ट्राइबल यूनियन की लुचिंग बसिंग सरुक याखे मैथ्यू कामैना मखाताना अत्सुम देसाम अमदी एम्स की लुचिंग बसिंगना इम्फाल दगी जिरीबाम दा लाक्तुना सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पांगथोखिबगी दमकता थागपा फोंदोखे Evangelical Congregational Church of India की यूथ डिपार्टमेंट सिंधुना मिशनरी डे थौरंग मरी लेना ब्लड डोनेशन कैंप अमा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक ता पांगथोखरे पुन्ना मियोय 93 ना ईपीखी इम्फाल की बीटी रोड लेबा मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी चाही अनी की ममांगदगी स्टेट गवर्नमेंट लौशन खरब सोशल अमत थादरक्तबदगी लाइब्रेरी असि चलाइबदा अचौब खुदोंगचादब मायोकनरी हाइना मणिपुर रीडर्स फोरम की प्रेसिडेंट मुतुम ओपेन फोंदोरकले लाइब्रेरी असि हौजिक ओरिबा फिबम मसिदा गवर्नमेंट अचुबदा मिटेंग संगबिउ हाइना फोरम की थौपुबा सिंग अमदे लाइब्रेरी असि नुमित खुदिंगी लाइरिक पारिबा सिंगना लाइब्रेरी ममांगदा वाकन मिफम सथखे हौखिबा चाही अनीरोम असि लाइब्रेरी सेनरीबा सिंगना लनाई पैसा पुथोक्तुना पाउसे मई अमदे सौकीदार की पैसा पीदुना लाखिबनी अदुबु हौजिक्ति पाउचे फाउबा लैबा ngамदबदगी लाइब्रेरी असिदा पाउचे पाबा फंगद्रे हाइरी सगी मखादा लेरिबनीना ऑनरेबल सिक कोई मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना मसी एग्रीकल्चर की डायरेक्टर अमदी कमिश्नर फजन कौशलगा मकोई चुनजुमिनरगा थबकता निथिजना कोथोपियकबा हाइना थमो सेंगना अपील तौजरी सगोल मांगदगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंदोखिबगी मायोक्ता तोंगान तोंगान लुप 15 सेंबा उयुमपो ग्राम पंचायत यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन हाइकक मपाल मखा लेकाई कम्युनिटी हॉल दा वार मिफम सथखरे पॉलिटिक्स तौबदा मिचम वहानगनु हेल्थ मिनिस्टर फम थादु हाइबा हाइना दाबी तौखे हाइकक मपाल नुपी चौखत खोंथांग लुप के सेक्रेटरी कैसाम हेमावतीना मियामना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग चंगसिलिबा से ताबिरक्त्रबदी हेना कनब खोंजंग चंगसिलकपदा थोरकपा अफफता पुनमक लेंगांगना पुगदबनी हाइखे मसीगी अखोइना तौजरिबा धरना असिगी मरम अखोइ तौजरिबा खुदिंग मजाम हांगना ताबीदबा तारगदी अखोइना तोंगान तोंगान खोंजंग मयाम अमा चंगझलकपदा अखोइ हनबा लेरोय अदुना करिगुंबा असि अना यावरगदी हेल्थ मिनिस्टर की थोंगानदा असिबदुबा अखोइ थांजलगा थंगनी हाइबा खोंदांग असे अखोइ चंगझनजगनी हाइना सिबाउदी अखोइ लेजरिबनी हुजि फाव हंदक नुमित मंगानी चुपना उखरुल की तांकुल नगालोंग ग्राउंड चथखिबा सिरोई फेस्टिवल मतुंगदा सिली लांगिबा सिंगना निंथिना लोशिंदबदगी तांकुल नगालोंग ग्राउंड फिबम अमोट अकाई पैफंग मानरे फेस्टिवल मनुंगदा साइथोक्लिबा पोटलम कया ngasisu लोशिंदना लैरी हाई नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की मतम सांगना प्रेसिडेंट ओइरंबा एम दिल्ली की मफमदा नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन अरोइबो ओइना इकाई खुमनबो उठख्रे महाकी थवाई यावद्रबा हक्सांग पुनाना मैदा लेबा खुलदा अरोइबो मथों मंगम पांगथोकनबा पुखरे महाकना लैखिदबदा माउ काउंसिल मराम नागा ट्राइब पाउमाई नागा थंगाल नागा जलियारोंग सनापति जोन UNC अंशम SDSA नचिंगबा लुप सिंगना अवाबा फोंदोखरे
Sumang Lilagi Saknairaba artist Englishman Saba Haina Kangnaba Nahakpa Moirang Ningtho Singi Maphamda Sardanjali Katkre Manipur State Sumang Lila Council na Sinduna ngasi Thambal Khong Saba Lekai da Pangthokpa Sardanjali Katpagi Thoromaduda Khetrigao Kendrigi MLA Nahakpam Indrajit Manipur State Sumang Lila Council gi Gunasandra Sharma S Hemanta amadi Nabawarepana Chingba Thaupuba Kya Saruk Yakhe Council gi Lifetime Secretary Hemantana Laikhidraba Nahakpa Moirang Ningtho si tamjaningai oibe misakni haikhe Tumang lagi mang raga to ba liklam kaya ai koina thiba khangda dan leramba gai tu komina sanaramba adagi di ato palila sina koina samam na dan leramba lila maming singse ma ke hak tak tagi koina aduni ai dana nena tana khangja obang bagi pangkalama ojana pibiramba Nap Manipur gi Kangbu amanan ngarang numidang wairam Mantri Pukri CRPF ke manak tagi nupi ama Kani kilo ahum makai ke konana fari hairi DSP nap ki cherola mana fagalaba myoese ke maming Tinchin Haukip Chahi Yangkai Mapureba Pausai Haukip Kangpokpi District ki Pangmol Khundagini Mahaki Mathakta case ama lokhat pagal loinana thiget pagi thabak sathari Hauze sanabagi pau lobiasi Sanabagi Pizari Singjamai Sapam Lekai gi SRDO ground April gi tang kun manga degi hauna Oinam Roman gi meeting makhada sinduna satharakiba marirak suba Oinam Charles Memorial Men's Open Day and Night 5A side football tournament ki ngarang sanakiba final match ta SURMA FC wabagaina LSIC Lamlaibu Panjil ama sinoda maithiba piduna tournament asibu asigi mapu oikre mai pakraba timda trophy ga loinana sel oina lupa lakh ama amadi runners up taraba timda trophy ga loinana lupa lising yangkai khusinakre mai pakraba SURMA FC wabagai gi jersey number 8 Susil na man of the match takre Megi tarik amadagina taruk fauba Udaipur da pangthokiba Asian Power Lifting Championship ta India gi nupi team na overall team champion oiba ngamle hairi India gi nupi team asida Manipur dagi sanaroi kya susaruk yari Goa gi Dular Stadium da me mari dagi taret fauba malem gi pangthokiba anishuba National Youth Football Championship ki chahi tara mari makha gi nupa macha gi da Manipur na champion oiba ngamle Championship asida state asigi chahi tara mari makha amasung tara mapan makha gi team anina saruk yakhibani sahi tara mapan makha gi team na semi final da Goa gi makhutta maithi hokhibani adubu chahi tara mari makha gi da Manipur na Maharashtra bu goal mari sinoda maithi ba piduna champion oiba ngamkhibani Manipur gi sanaroi W Happy na best player fangbaga loinana team coach L Lokendro bu best coach ki manasu fangle haina Manipur Futsal Association ki president na thadorok pacherol amana khangalagli Thawbal khekman da laiba ibudo wangbare lamadi event daw iraima anigi harau mathoi sanabagi loisinba thorang mari leinana chahi khudingi leptana pangthoktona lakpa hiang tanabagi thorang ngasisu Thawbal turel da pangthokre hiang tanabadu da nupa gi pana ani leisabi gi pana ani amadi mogi pana ani na temai lepki Bisnupur district in Nambol Kendra gi manung da laiba Ishok Chingfu Ningthau Sembi Leima Laibungda ngasi Sembi Leima Lai committee na sinduna ahumlak suba state level nongpok nongchup lammuk na pangthokre Laining Thau pana da Bisnupur district ki Taubul amadi Lairembi pana da Thawbal district ki Hairok na lamba tawnakhi ngasi gi thoromadu da Ishok Gram Panchayat ki Pradhan W Debian amadi atai masak naiba myoy kya susaruk yakhi thoromadu da wangang luduna All Manipur Mukna Association gi Vice President O Dharmana Manipur gi Puwari ga tana thana ba yarroi ba asigumba masana sibu mari leinaba myoising amadi Manipur gi lengak na mapung fana ahen maming sangduna mukna gi akhanaba mafam ama thambina ba haike maitai furup asiga sago nariba masana sibu yokhatpada mipung khudimak na mateng pangbiu haike All Manipur Football Association gi Executive Council member oiramba DSA Surachandpur gi T Brajabiduna resign tawkhraba matungda Kamthang Haukip pu Executive Council da Yauhan Bada Association ayaba pire hairi Makhataba sanabagi pau boyai ningthauzam dagi phangbigani All India Tennis Association gi miyang makhada Manipur Tennis Association sinduna ngasi dagi office
Club Lampen Patki Tennis Complex ta Nupa Macha Madi Nupi Macha Tennis Sanaroi Nipur Tare na Saruk Yaduna Sahitra Truk Makhagi Aita Mata Super Series Boys and Girls Tennis Championship Haukre Ngasi Sanaki Ban Nupa Macha gi singles ki match singda Tezabwala Aman Udil Haisnam Shankar Nalu Sami Nitis Bala Rabi Minat Mol Subarat Pamai Joshua Rahi Nahata Tanis Jalotari si magi lamba mai thibu biduna mathangi round sangkhre amaramda nipi masagi singles ki sanake ba match singda Yumnam Agu Ahmad Sherin Sangma Isika Singha Isita Singha Ibhana Ahmad Simarin Gilbi Asli Berg Amadi Gos Sathapisa magi lamba mai thibu biduna mathangi round sangkhre Amaramda Nupa Masagi doubles ki sanaki ba match singda Bora Arunes amadi Malik Siddharnath ki Zurana Geben amadi Shankar ki Zurabu maithi piki Nahata Tanis amadi Mal Saurok ki Zurana Bhiki amadi Neeraj ki Zurabu amadi Pamai Rahul Joshi amadi Habam Busan ki Zurana Banerjee Arka amadi Kedia Anurag ki Zurabu maithi piduna quarter final sangkhre All Manipur Football Association Sinduna Pangtokiba Manipuri State League Amadi Pangtokani Toramba Sisimit Sayen Nabal Lebedagi Tournament Singasi Pangtokpangam Kidrabasu Ngasidagi All Manipur Football Association Sinduna Kumulampa Artificial Tub Grounda District Manga Saruk Yaduna Tarahom de Shuba Sub-Junior Girls Inter-District Football Tournament Haukre Haudopoki Toramda All Manipur Football Association ki President S. Sanatomba Association Asigi General Secretary Insar L. Jyoti Moiroi Assistant General Secretary L. Nabasandramadi Atai Association Asigi Thaububo Singsu Saruk Yaki Ngasi Sanaki ba match singda Impal West District Football Association Amadi District Sports Association Bisnupur Mai Pakre Tournament asigi ngasi ahubu numit ki sanaki ba ahan ba match da Impal West District Football Association na District Football Association Thaubalbu gol taro humdoi sinoda yamna laksana maithi ba piki Tournament asigi anisuba match ki sanaki badana District Sports Association Bisnupurna District Sports Association Kakchingbu gol ama sinoda maithi ba pikre Sathariba tournament asigi mathangi match tha asigi tang taragi nungtilpung ama tabada ahan ba match oina Impal East District Football Association amadi District Sports Association Bisnupurga sanagani anisuba match nungtilpung ahum tabada Impal West District Football Association amadi District Sports Association Kakchinga sanagani Manipur Veteran Football Association Sinduna Sathariba Kunsuba Challenge Cup Veteran Football Tournament ki ngasi Impal gi mapal kangjibung sanakipa match da ASBFC Sengmai amadi FC Imi Game Village goal amamam chanaduna draw satkre ASBFC Sengmai gi goal adu M Robin na match ki taranipal suba minute sanki FC Imi Game Village gi goal aduna Lanpa Mate na match ki yangkhaini thoi suba minute sanki bani Kangla FC na Merina FC bu maithi bapiduna ahum suba Kangla Cup Football Tournament ki champion oikre Dedicated Youth Development Organization amadi Kangla Sipa Youth Organization na sinduna mamang thagi tang kundagi team taranipan group taruk thongna khaiduktuna Kangla Sipai Football Ground da satharkiba ahum suba Kangla Cup Football Tournament ngasi loisinkhre ngasi sanakhiba aroiba match da Kangla FC na Merina FC bu penalty da goal mari ahum da maithi bapiduna champion oikhibani satharkiba tournament asida Merina FC gi Tombana top scorer taduna lupali sing ahum Kangla FC gi sana best goal scorer taduna lupali sing ahum thoropu singa khusinaki tournament asigi winner oikhiba Kangla FC da lupali sing kun tramadi runners up takiba Merina FC da lupali sing kun thoromapu singna khusinaki YOLLO kaibina sinduna irawat sanabung kaibida tim kuntrani thoina group Nepal thongna khaidoktuna ngasidegi taramatoi suba YOLLO Cup Under 13 Boys Football Tournament haukre ngasi ahubu numit ki sanakhiba match da ANLK sowambungna INJC itam nungoibu goal ama sinoda maithi bapiki anisuba match ki sanakhiba SWA team A sekta awang amadi YLYC nongsum goal amata sanadana draw satkre NGL nongpok lorembam na sinduna sathariba ahum suba state open lamba mayum nongthon sing memorial 7-a-side Castrate Football Tournament ki ngasi sanakhiba match da AFA ningombam na angtha FC bu goal ahum sinoda maithi ba piki
Eastern United Sporting Club na sinduna club asigi ground sathariba tarahom super telo joint cooperative farming society trophy lamlai kendra amadi khundrapom kendra village wise men's open 7-a-side football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta kaibi hekamapal FC na SSC sombungbu goal ahumani da amadi anishiba match ki sanakibada takhel FC na PYDA pangaibu goal ahumani da maithiba pikre TS Birasendra Singh Football Academy Tabung Khoki Taranipan Subamapo Kumon Thoram Tabaspa Sports Complex Tabung Khokta Pangthokre Thoram Masida Social Activist Z Molecule Association Asigi President S Kurai Lakpa Hana Sports Authority of India gi Deputy Director Waramba TS Ibotombi Su Saruk Yaki Thagazari Boya Jing Thozam Housing Asino Magi Oiba Aying Asagi Pau Amuk Lobirase Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matung ina ngasigi wakiba inga sahamadi lojuki pauda khwaidigi sakiba Celsius degree kunmapal dasmik suino taruk khwaidigi ingba Celsius degree tarahomdoi dasmik suino ani Nuksita yauba ising manilgi sang maximum dasada marifuta mapal dasmik suino ani minimum dasada yangkai tare dasmik nifumapan oiki ngasigi nong suki bagi sang manga dasmik kunitoi millimeter ni. Losilak pada marui bapau amuka na pizari. Khunggang Jase Mission Chief Minister na yangshin kre. Tanggal kay thelgi akuba gali sing na license yaw na dukan chahum lom phamlam badagi thong thinghan kre. Government के ओजा सिंह ट्रांसफर में पोस्टिंग तौबदा राजनीति की खुद यौशिल लगपदे की मपुंग फान सत्थब ngamdre हाइना दे सामना एजुकेशन एस के ऑफिस द थमजिन क्रे अमदी नंबुल तुरेल की खोंग तेंग थोरकपदा मयुम लेफम लेतबा मियो यौरकपदे की आवाब मायोक न बहौरे आईएसटीवी नक्सब पाव मतंग असिल लोइजरे मिदेंग ताबिर बस्तिंगबु अमुका न खुरुमजरी